Kibru ki wana Bangladesh duwan gi chadok chajan dangar East Khasi Hills District lingba gi leng kat kam gi khubor wa dapur we kini gi nong Bangladesh duwan ku gi thmu wa kitmo hewa depan bat wa gi Border Security Force ki em hadangar border outpost depan lait lan gi we le gi iyi yok khang gi ni ne liang KSU South West Khasi Hills District wa KSU Balat Border Area Circle dapat senyau ki senyau ki hajrong ini wa kamon yo lat kini gi nong Bangladesh wa ku lait lot chadok upot gari India wa ini penyo ko lakam wa em yes nyau tho apa rigi BSF wa kini ki Bangladeshi ke KSU do anggo wa ini de bo ko hema ya gejet bro ne bah la daman kam ni mdam wo pensuk ya ki wom to ki nong India wo chim ki ya gani ke tem chipai kam ka thaw sia yo lai bu hai chnong sa ki wi ki thaw yong ka pri nyau trem ka sen de wa ka na ki border district yong ka East Khasi Hills District we kam jo le yong ka South West Khasi Hills District wo tu klar smart ki hajrong ini lum gam tem mi asa ka sanyo her hi chakini ki thao yo chim da gluti ka yong ka hi la da jia man jia kam ni nei por chai por Thắt mà cái trường thắt